megalayapost.news. Don kapor bila malekar ki ini jing ajau bi. Don kapor bila simport kini. And please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Kumbala saki hakini ki kendiat menai meledem kalau don kejingi ki bejur bat kejingi penibor apne kinong di madan bat ka sorkar kabade din ba ka sorkar kalaweng no ya kinong di madan nak nailat sya ka wei pat ka jaka kum ka thong bat pensuk ya kinong jikai perthei bat ya ki pai ba ha kalet kawan ha ka te kayo bodon nak nailan la sakhiru ba kini ki benai meledem ki briu jong state municipal board kelahap ban sya ya kejingi penibor ha kinong di madan hadu balapoi sya uput ka jingi tanya ka bejur kadau kolong ba kinong di madan ki persya jur halor gajing tunggu ban pen kendria jaka no yaki na kita ki kam baki di madan syaka jaka bala pengkre da ka sorkar hamuda kumbala sakhim takasi kajing keli kami atu kani kajing ki kenong di madan ki bala syakta na kajing pengkre jaka kalakut no namarna kalian ke sorkar takasi lengba usembut menteri ke sorkar ubak senyo halang dar bat menteri katanat kakam jungok kai perthei ubak polendo kilasam ya kasong pisa kabamar siko hajar syakitu kinong di madan ki bala syakta ha kajing penkandria jaka na kakam di madan akandailan kumla krendo sembut menteri ke sorkar ubak senyo balang ha kan kesengi tang baula sam ya ketik song jingerap ke bashipo jar syakinong di madan ki bala syakta hendai ulapan pauru bak sorkar klasim kia men penbiang ya ki khat santeli ki kana ban penbiang ya boarding elektrik baru bandang peteng ban ai samara ar hajar hadu san banai kum kajing gerap halor kajing syakta kinong di madan mentak lo paisi masuk pilong kiba dan bok pa dan hangi ban sam cepi ya kena relocation allowance dari ke som yarap pisa hadir kajing penkerja no ya pi na di road surau, pedeng surau, syaka vending zone, kebat kemai, kami ha muda parking lot. Kalau ke si kebat dan saat kemau, namar dari ke si kebat di ya cakmat, dari kejing temu kejongi kebat melaron lah hamster, bat kedlong ya besar kejongi the state capital jongi kebalong pedestrian friendly lani kababit pabian na benta kinong ya kejap ini ya ki weipat kisor agani geri India bat Chaparu kiba lajok agani kathong ban penkelud ya di Jakasor hakuju kupor nasno gidon kam bantu jumut ya kini ba identiyat ki surok ki jongi kini nak benda baro kiba bendon kami ki la kolong kinong nya kali la kolong kinong nya kejar ba menta ki hawkers ya kiba ilang pembiang da kini ke vending zone dapat kemai nah semua di mantan kemau ya ni ya lagi ba ka hok jomnu kam dei ban khatir ya ka hok ka jong ki wei pa ka hok ka jonga pa nin khawai bat yerwa ya jam barok shimit kam dei ban khatir ya ka hok jong marjan jonga onyo tiaso na kata kadau kadai benlong mutually inclusive the right ka jongi but the privilege ke jongi kamdei ban khati the right but the privilege jongi weipa ti ngasong ilang badan bok ba hakni ka sorkar ba di bun ki meeting ba layo ban song batu sembut menteri rangba kedi tang mata ka initiative apo dari India kaba tang bagi ai ya ki jakashong di bentau, ya ki stalls, akan di vending zone, indrai ni airu bat ka allowance, ni airu kumbalai tu CEO menin ladapan sangru ya ka jingtrai nak menda khatsan teli ini ki washrooms ki ban pundan kam da baro ki balet bawan hari gatan ti yimshim la le ben bat nginget nak kata baparo kinya tray lengkap
pan kintiu ya kanam kham shalwal kanam kupuram jong kani ganong ba kasar Shillong kanong ba panadu kapur jong ga undivided Assam khan ba kani kanong kabakring lagi nong lek nangwan kabakring ya ki traishnong ba khamtam kapan pernah ya ki pedestrians bakinya klem ke jingting jingsme yo ingat kuba dang hap shen apa yang gajing pasang ban relocate ladan wat ka accident ru ka baiwe ki long kumi ye kila shitom lamen saw te nganum kan shibun ki aka kane gamde ka program dan kata gajing kran ki bajrong iwan hangi takakam pat kata kolong bagin ai ya kini ki allowance syabaro ki beneficiary dikanehi ngai kan pentikna bahkan dan ke buffer kan dan ke jingkersan dan tajupi apuar pakistang mentah ke site ke batmai bagian penseluruh kat kibawan ban hit dan petcheni ba idon pilih vendors bat kejaka dia ke biang ba punya lek rung yami bat ndai ban rung mandi tangat petkai henrai klo ru ikipla jompi ban pelut bat banai ban kai ban hit ban pet na kini inong dia. Hari na galiang gedonga ngapan pau e songo kamtam ye gini gilok kunai gilok pa gisamla gisamon jongi. Di jo khode kinong de madan. Krem deti gini program kamblong ke bajot. Ngai publik kerpang itu baro. Nadu nagasni sedang ya gini survey. Kela menti ga besar gedonga. Accordingly kat kumur kom kat mujakahan rei. Mata kasi pengapan pau bisong sarong bisong dan kumor ban minister joki sibentala nila penono nila dari kejinga jok lang parau ni. Ini ke program kala dari kum yang ga relocation aduan sisong tu nimla ban ai sibon andai kum gadak jong kejing kemen kum gadak jong kejing job kum gadak jong kejing song kialen ya ki brujong ini sekat bala amau na kesorkat ke jongi. Ngai kublai do agini kisi ki por bla dat hoi don katu bani gajing wit gajing put ka por binai kerja andai habakut kalong ba sukses namar baro hi ngaju don gi bong yang office ma balai di be yang di brujongi ong em de bi be we are trying to put them in the right place and the right locations teng ngasauran mga ayat sen yang ki por bla lek nasa ulam kumunong yalam jong pingai ibide hasurok pisong hasurok pitia hasurok ibam hasurok. Tengah ang no ni kum kunong yalam ni hable ayay nagbetagi kon giti gijongi. Hawat nimla ban ay kum biki expect ane tong pisang manra ang cakay kambiang in your officially winning zone kumbang. Ngani ito ya piani tiyo baladet nang sausansi pimi to ya galok jonga. Alayo bampi yang ni tangkal bur kalau fit bun bakara saying akram yuto yang aru ni peniba ki bru jungi gede ban long ki badap ko bin han sui banwan hawan kelak ban kata sipor kelak ban kata sipor kumolong nong pang ha por nong lai ke surgery kapang ni hanen ade bet yo sat balong serta bat kecing ko agi dai data kum serta sekawai ngara sudah khot ti meeting hani tiaw baladet barka officer jongang pet ba kajaka jong ni vending zong kadai ban khut kadai ban plea kadai ban biang umba mumbi kadai ban biang kalai sipiru na de kini program minle lang stenga bar binisang ni sepay kanu ka problem please free to come to me to Paul to my officer we will try to have you at the maximum possibility kat kabila ngakin tiyo mga koro ye katukani don katukani kijongi kibri kepat don lang kajuk turub handai ngawer lang yawan lang nak mata kejing pa nak kejing song sarong dai kejing no dai kejing nga kejing pini da wan kinang wan kamtam na ba kinang ka khutat ka sor silong don show mana mo song sarong we are feeling proud all of us and it's our collectively responsibility to make sure good things should happen in our beautiful city ngaju ong man ka mga man ki program ka sor silong ngimna ban chain. No one can do it, but everyone can do it. And this is the time
that we have done today. Thank you so much for all of you. Ban airong airu kita tukan ni building private bandon ka airong ro ngin person monitor ka tukan ni jakai bampat biang. And I request you, all of you, please behave with us as a government. Don't kapor ni lak malekar ki everything ay jong bi. Don't kapor mga simpor kanya. And I please remember, problem is always to be solved on the table, not on the road. Just like how we make a key, there is no key without locks to open the locks. And similarly, there is no problem without solution. Am I right? And we are here to help to protect our own people. Kublai sibon kumang ba pon dai ke pa pan yakren. Anay nga snowbang bang yatho bang tampaw isong man kijonga. We are moving in the right directions, in the right tracks. Ni nagsorkar na yung full support of nila. Yes, maybe not up to the mark that you are expected, but we are trying our best to protect our own people. Ni sao to pilay kinong day, ipaka machis pa aspa disu. We know what is your heaviness, what is your responsibility. Handay nani sa kamang asuto ba, nakanigur ko mo niya train ka city ka sorry kan long kabajok, kan cold kan playa baro. We want also to be one of the most disciplined city in the country kumbungi jo yakren. Tekani I have a full confidence. Nga don ka jinsa niya klamar datin hakipay ba jongi. La tikna kinetay lang mat pag sarkar hakinugro puntapan panmapan yan. Kanang ba nilong kinong job. Hindi mga dumujog nilong kinong job. Megalayapost.news